Ya ulun markuis biasanya amang rusi mengiau ulun ading uis. Nah karena ulun anom ulun rasa hendak langsung berpindah KTP aja imbat tarasani sirkuit Mandalika di Lombok. Sudah juga ulun mendatangi dinas capil hendak berpada pindah KTP. Sakalinya di tengah tibus ulun di Honda. Kan ikam artinya harus membela Spanyol. Masa KTP Indonesia? Kada jadi ulun ke dinas capil berpindah KTP. Nah ulun dengar juga pandiran-pandiran marotet di warung banyak nang mangisahi ulun mama cari anak Haji Gupran jar nang baju putih kekamban krim itu gara-gara putu video basilpinya pang tahambur ke sana kamari jadi nang sabujurannya wani singdus kalalatu kami tuh berdua bakawanan aja. Inya tuh ading kelas ulun bahari waktu di madrasah sanawiyah di Mandalika tuh semalam sawat juga ulun marasani isnyior tapi nang ulun hendak bandar rasaim isnyior nang di Samarinda tuh nang wadah acil di anak tuh. Nah ada juga nang betakun kenapa ulun tebelirit jar pastis lapangan di Mandalika tuh itu tuh lantaran ulun maisi pertalit aja apa nang lain mesi pertama turbo tapi benaik harganya ulun maka pertalit makanya lambat kendaraannya nyitugin bercampur beuplus lawan minyak sawit.